Yo, ayo welcome back to my channel Rajana Sunda. Kembali lagi bersama channel saya. Buat kalian yang baru gabung, langsung tekan tombol subscribe merah di bawah. Yang sudah kenal, tekan tombol like-nya, komennya, and share. Kali ini saya akan gila-gilaan lagi. Tidak salah lagi dong kalau bukan Indian Food Street. Itulah. Tapi nggak tahu kenapa sih anjing mah makanannya juga gak bersih juga, tapi banyak yang beli. Gak ngerti sumpah gak ngerti. Buat kalian yang mau kepoin IG saya, nanti ada di kolom deskripsi. Langsung saja kita masuk ke videonya. Bentar. Langsung saja kita masuk ke videonya. Buat kalian yang nggak suka rujit-rujitan mah, kalian harus kuat lah gitu. Langsung saja kita nonton. Famous close kitchen in my pura. Goreng bawang dong. Ada juga ya bawang anjing di India. Kirain mah gak ada anjing. Pasti itu minyak bukan sih? Cabe mantap dong. Kira-kira jadi apa ya? Tuh kan gak ngerti sumpah. Meskipun jorok-jorokan kayak gini, tapi yang beli sumpah gak ngerti. Banyak banget anjing. Entah dari rasanya atau orang India gak bersih juga, gak apa-apa dibelinya. Gak ngerti sumpah. Goreng apaan sih ini? Digoreng apa dipemasi? Lihat guys, itu uang berapa sih di India? Kayak uang goceng kalau di Indonesia mah. Sumpah. Gak tahu juga sih mata uang di India. Kan kalau di Indonesia itu rupiah, kalau di Malaysia kan ringgit, kalau di India mah gak tahu sih. Acar. Bumbu kuning. Dan memberitahu buat kalian yang minim modal usaha, bolehlah nanti saya kasih tahu di video selanjutnya. Buat usaha kulineran lah gitu. Lanjut.
Apaan sih itu? Roti bukan sih? भैया एक मिनट में कितने हैं भैया? मतलब दो कुछ पहले एक कुछ एक्स्ट्रा लेना 3 प्लेट के साथ भैया 2 कुछ एक्स्ट्रा ले 3 प्लेट ठीक है हाँ वही तो 3 प्लेट ही होगी वरना बात तो यहाँ होगी है 2 तो 3 प्लेट ही होगी एक मैंने खाने 2 एक्स्ट्रा और हो गए Pakai plastik juga bisa kan anjing, sumpah gak ngerti lah. ठीक है भैया 3 प्लेट है रात की भाई अब वो कह रहा है वो भी कह रहा है मैं यार ये स्टेप पे ऐसे कर रहा हूं Kayak pizza sih, tapi gak tahu juga. Anjing, itu tangan sumpah gatel liatnya anjing. Anjing, Allahu Akbar. सबको दे रहा हूँ स्टार्ट कर दिया थोड़े सीखने दो Kalau di kita mah mirip apa sih ini? Kayak pernah lihat tapi di mana ya? Lupa lagi. Dan buat kalian yang tahu makanan ini makanan apa, boleh di komen di bawah ya. Tapi sekilas mah kayak mirip kebab sih, tapi gak tahu juga di India apa sih namanya. Mirip sumpah. Itu pakai tangan anjing. Pakai plastik kayak tangannya anjing. Dan buat kalian yang pernah nyobain makanan kayak gini, boleh di komen di bawah ya. Dan kasih tau lah jenis makanannya apa ini. Kira-kira enak gak ya sih? Segitu dulu ya guys, anjing sumpah. Meskipun apa ya namanya, meskipun ya rujit-rujitan, tapi kan kalau udah masalah bukan takdir, tapi masalah rezeki kan udah yang mengatur begitu. Lupa lah, gak tahu juga anjing.
kalau di Indonesia mah banyak yang menghujat pasti. Bukan meskipun, tapi kan kali ini corona itu lagi merajalela ya. Makanan kayak gitu sumpah bakal dibubarin sama polisi. Ya kalau bicara takdir mah begitu, meskipun kayak begitu kan udahlah. Segitu dulu dari konten saya. Buat kalian yang baru gabung langsung tekan tombol subscribe, dan yang sudah kenal langsung tombol like-nya, komennya, share-nya begitu. Bye bye.